Tak pernah ku memberi mawar merah. Oh no. Siang indah. Kulihat perlahan kau mulai gerah. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Ketemu lagi ya guys. Kali ini kita berada di Panakkukang, Makassar. Kali ini kita akan bahas Vida View Apartemen. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Vida View Apartemen merupakan proyek apartemen yang berlokasi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pertama kali diluncurkan pada tahun 2012, proyek ini terdiri dari kawasan residensial dan komersial seperti ruko dan kios. Have a taste, all the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change. Pada kawasan residensial, terdapat 3 tower apartemen yang terdiri dari 5 tipe unit yaitu 1BR, 1BR, 2BR, 2BR Corner, dan 3BR. Lokasi yang strategis dan fasilitas yang lengkap menjadikan Vida View Apartemen sebagai pilihan tempat tinggal dan investasi yang terbaik. Vida View menyediakan area olahraga seperti kolam renang, yang terletak pada lantai 7 apartemen. Mini Olympic Pool menjadi salah satu fasilitas olahraga air selain untuk bersantai melepas kepenatan setelah seharian bekerja. Fasilitas lainnya berupa Vida View menyediakan Sky Garden yang terletak di lantai 7 yang terintegrasi dengan fasilitas lainnya seperti kolam renang, refleksologi pad, taman bermain anak, gazebo, dan lainnya. Selain kolam renang, Vida View juga menyediakan area gym yang akan disewakan pengelola kepada para tenan. Tidak hanya sebagai pelengkap gaya hidup sehat Anda, tetapi Vida View juga memberikan ruang untuk hobi Anda bersama keluarga maupun sahabat. Dilengkapi dengan lapangan futsal di area ground dan lapangan basket 3-on-3. Seperti diketahui, tower pertama apartemen yang dibangun oleh Ciputra Group, yaitu Ashton Tower sudah selesai dibangun dan beroperasi dengan tingkat hunian cukup tinggi. Saat ini nilai sewa per unit per hari untuk tipe 2 kamar di Ashton Tower berkisar Rp400.000 sampai Rp500.000, sementara per bulan antara Rp5 juta hingga Rp6 juta. Lokasinya strategis karena ada akses ke berbagai wilayah dengan mudah. Anda ingin menikmati segala fasilitas yang ada di Vida View? Yuk nginap aja di Vida View Apartemen yang beralamat di Jalan Topas Raya Panakkukang, Makassar.
Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a buildup of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. As you fade away. As you fade away. Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long.